Chantiu che bai le vek ule inom mun chawa in laudam tlan vek ka be se voina kan clear how tur hi monomiti lawani pon ngai nomiti venge ka ringani zinvei wa nan hian enge himber tura irin motor rail longle thlona te hian mithiam te chuan thlona hi zinna na himber antimo mai sia ma se a him tiang ang ma se thlona a chuan a hlo om ruk reu na chan sang sang te kan ngai thla ho do na chumi zo zinvei wa nan hian enge himber nia irin I thlang ve do nia o ama sabera kan clear how tur hi fit sing ni le sangli zeta sang van bora ka thlona chunga in phoka Aloha airline thlona ania van sang a thlolak lo lain a chung hi a thlera a hnuwa a in phok ta hlok mai ni kumsang khat zo kwa somriat pariat April ni somni pariat ania Boeing 737 chuan Hawaii a Hilo and Honolulu in car a thlolain he van duai na hi atok pal hlau mai ani he thlona hian passenger somriat pakwa te chu thlamuang takin an thu thapa tin cabin crew paruk ten khwaljin te chu an chiaw aw boka ma se voile khata thlona chunglam chu a aw rita tuara chumi hnu loka na takina puak zuita a thlona chung fit som pariat zata thui chu a in phok ta hlok mai ni chu le changa fit sing ni sang lia sang an thlola ani ti kan soi to kha khatia thlona chunglam a puak khan cabin crew paruk te zinga pakhat kumsom nga pariata upa Clarabelle Lansing chu bora ka a in vort swak lo maya vo in ni thlengin khongya om zui tur hria ta om talawa arwang taknial po mu tura om talawani tin khwaljin mi somriat pakwati atanga mi somruk chuan hliaman tuara mi pariat te phei chu an serious le nge ni hewan duaina thlen hnu hian maktak main Boeing 737 hi him takin Kahului airport Maui a tumtirania thil maktak chu vanduai thak taka an thlona chung a in pho hnuwa chat na rap thak jok pumpelin leya an tum le thei tlat mai hiania engwanga he chat na hi thleng thei nge ani chui chiang tu investigator te chuan thlona hlui to wangle mumal taka enkol ani lo wanga an pu ta deuh berani adot lia kan ngai thak tur phei hi chu in soi thai na te po ang jok ma Santiago flight 513 baudan chungchang hian vo in ni thlengin khoveram tin te makti le mithiam rolten channa an pek theilo alani taringani September ni li kumsang khadzakwa somnga pali ania ekin Germany atangin Santiago 513 hi khwaljin mi somkwa pahni te phurin a thlok chhuaka darkar som pariat nuwa Porto Alegre Brazil atum tura be se ani amai ro chu thilmak tak mai scientist te puina achan an shilfia theilo thila thleng tatlat maya Santiago 513 chu Atlantic Ocean chung athlolain chinshiat lovin abo zui ta top mai ani atira chuan he thlona hi tuipuya atla ani an ring veka ma se tuipui koitin thlona tla zonga an ru chwa hnuwa po engra dharma an mozo talawani hun enge mochen hnuwa chuan atla zon mu in be seya thok chhuak te po an be dong veta a thlona bo zon na chu an ti top ta ani ma se chuta chuan he chanchin hi ala top hau lo he Santiago 513 hian a aya makle rap thak jok chanchin ala nei tlat thlona abawa changa kumsom thum panga zetaliam hnu kumsang khadzakwa somriat pakwa October ni som pahni khan Porto Alegre airport Brazil a chuan shat ngai lo thlona chuan ron trum atum tatlat maile control tower lampang chuan thlona pilot chu biak po tum nge in tranan la a ma se channa ero andung theimi alo thung hun relo te nuwa chuan chu thlona chu him takin Porto Alegre airport a chuan atum ta kumsang khadzakwa somnga pali September ni li abauta Santiago 513 nge kha ani tat mai ni chu ama a alo kirle toppo thil makle rap thak ani to te lul nen thlona chung an endik nuwa an thil mu chuan thunei tu te hmul thi po adiding sung sung theitlat a thlo chwa dona khwaljin aphur mi somkwa pahni te chu an thutna a theu an ru ro thataka chuin an seat belt po an zawa hian an lo la hreng thlapani chule chu mai alani lo cheu cockpit chung an ve endik na chuan Santiago 513 pilot ru ro chuan thlona khalna chu akutina lo lawana a position dik thlapina lo la thuring ti anwa mu chuak ta ni adot lia kan clear tur hi kumsang ni pahnia wansanga thlona pahni insu te chanchina ni dona he thlona che swala hian achunga chuang te zong zong bora ka hian an thivekani arap thla khop mai ma se thlona insulama kan lu thuk ma in
ka channel min lo ngai hlut sak thin tu ka chan du tak te u ikyang nai lim mel le nui ri ten an vel chap ve to chin chem re ri bing cheng tin I thuruk von pui tur che atan mi tuinen lukhami kwa ve to chinem mangai na kong ani emo ezon na kong ani emo har sat na bik wanga chap chak em plom thak nia in sha da wang emo za thak nia I sha da wang emo a tra chwangam si lo chang te nei ve chinem kartop inrin ni le pathiani apianga ti chwatur keile kashing nun patla ti thupuya mangin itan hun karon hongdo ni o he huna hian ithin lungnat na zong te itani ve theilo tur I mangai kalta ta nemo thin lungna ve tam ilo ton to nangma maya chel taka ilo tor thin tele kangi har satna achanga idam khochwa dan te kha ronin bun ruak ve ta che o iming le ikhwa tarlan idu lawani pon lungai su o idu ang thlapin iming thup anianga jakmi inilawani ma na lungai su o WhatsApp number tarlana hian voice record emo jakin emo I chanchin chu a hlom po in ron vom lu top mai ro le tin email mangdu zok te tan po description a email account kada o kachan ron in bun ruak la chu chuan thin lung thoven na apek nge chekbe se ole kumsang ni pahnia thil thleng rap thak tak kha thir zum liang o July ni khat zan ania German ramchung Oberlingen an ti hmuna chuan Kwaljin mi somruk pako phur thlona F2154 le Boeing 757 bungra phur thlona te chu leya changa fitsing thum sang rukasang van boruaka anin suwa thlona pahni te hi anpuak dar na sadun leya achunga chuang zong te po ahmuna hian an thivekani he chat na thlen chana hian Swiss air controller ten mo phurna sang tak an neya thu in hlan chon konga an nufum wang liawa he chat na hi thlengania hemizan hi paternal sena duty zan ani nge huna kalle sheta chat na thlena changa kum khatli achan ve aliam nuwa Peter Nielsen chat na thlen zana control tower duty chu tha ania atha tu hi kha thlona accident awanga anupui le afate pahni chan tu ania achung kwa te thina chung changa mo phur tu chunga phuba alata mya mayani tuna chuan India thlona nge che chwal dan le Mizoram state chen omlok Arunachal Pradesh atlak na mun an mu chwa tak chanchin hi thlir ho veliang o Indian Air Force Antonov AN-32 chuan kumsang ni pakwa June ni thum khan Indian Air Force mi le sa le Kwaljin tren khat anzawaya mi som pathum phurin Jorhat Airport Assam atangin Arunachal lampanina chwaka athlo chwa atanga minute som thum nuwa chuan pilot biak po thei ani talawa an thlen tumna mun an thleng ta reng lawani India sarkar chuan asipai thlona chin hriat lava bota zong tur hian thlona somthum pahni le helicopter som pasari zeta tir chuaka rambial zau tak chung uluk eltianga zonania thlona che chwala tanga niriat nuwa Arunachal tlangpang le atanga fitsing khat sang ni zeta sanga chuan thlona ke them charani ta ani he chat na hian achunga chuang mi som pathum te zinga tangin dam chuak an omlo mi thi chung te chuan he thlona che chwal chan hi mi pui te hne na puang zar turin sarkar an karna hleya ma se thu nei tulam ero an ngoi mia thunga te chuan vo in ni thlengin he thlona hi engwanga che swal ngi ani ti sha chho ani talawani ole thlona che swal sang te zinga khovelin a the ngil ngai to lo tur thlasang thlona tia achan chin soini ta hi ngai thla holiang o Helios Airways flight 522 Olympia tia an ko bok Kwaljin za som panga zet phurin Czech Republic atanga Athens Greece kal turania kumsang ni som panga August ni som pali jing lamdar kwa athok chwaka minute som ko chung van borak atho nuwa Athens thleng tur be se ani ma se leya tanga fit sing khat vela sang atho thlen nuin akhola buai tatlat maile borak hip tur atlem ta hleya passenger ten oxygen an hip angai ta a ma se an thlona oxygen bag te hi minute som pahni chau dai ania tin pilot te thutna cockpit chung lama an khol te chu thunun hlei thei lovina sa a chuti rualin pilot te la chuan thlok sang zel tura warning chu an thlona khola tang chuan an la dong zel boxia Helios 522 pilot chuan control board te be popin leilam atangin engineer te chuan in thlona chunga boruak thunun tu khol kha auto a omem tia an ron zo na chu pilot chuan a chang lo engtin nge thlona khol salu tu khi kati reang ti zong asoi man ti in
leya changin Helios 522 thlona hi biak po thei ani talo control board thunei tu te chuan fighter flight pahnih te chu Helios 522 nu chui turin atir chuak zui ngala he fighter flight pilot hian Helios 522 thlona pon lam atanga alandanin cockpit chunga chuan thlona captain mu tura omlo thule flight officer chu ni khoshelawa athut na ngaya athut thu an reporta chumi nuwa chuan cockpit chunga chuan tungi ani shat lo chuan thlona hi thunun tumin a khol vela khoi quality an mu thei boka fighter flight te hian chu shat ngai lo chu tungi ani shat chian tumngial ma se an hlo chamthung ti chuan Helios 522 chu vansanga mule malnei lovina thlo kwala athlen tumna mun Athens po game somnga zeta thui a thlo pel to ti in atuya mang zauta a atlata ni heta hian achunga chuang passenger za som pangale thlona athok mi paruk anwain mi za som ni pakhat te chu vansang an omlai khan borak thak chamwangin anthi fel vek to bokani ole clear tu te ka video min lo clear sakle wangin kalom lutuka video dotlia ahmun nga ya kanin hule cheu ka be sei chuan kele kashing nun patla huanga khan ishing nun thon thu ron tar lang vengei ro o tlemin i har sabna alozia om pha vengei ka be sei klome